Ya Nabi salamun alaika, ya Rasul salamun alaika, ya Habib salamun alaika, dalam kesempatan ini kita memperingati daripada suatu yang di mana bulan ini banyak sekali sejarah-sejarah besar. Oleh karena itu marilah kita rayakan merayakan daripada suatu Muharram ini dengan melaksanakan pawai obor. Marilah kita buka pawai obor ini dengan membacakan Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dalam kesempatan ini senantiasa dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadina wa rasulina Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surilah kiramul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jangan di samping mobil, jangan di samping mobil, jangan di samping mobil.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tiga. Kami pengurus Masjid Jami Al Hikmah dan Karang Taruna Putra Wareng mengucapkan selamat